kwamba Mungu yupo mahali pote, na inawezekana hata wewe unaamini hivyo hivyo kwamba God is omnipresent. Omnipresent maana yupo kila mahali kwa wakati huo mmoja. Sasa wewe ushtuki kwa nini dini inakuwekea Mungu mahali pamoja panaitwa mbinguni juu. Inakwambia Mungu yuko juu mbinguni. Kwa nini wewe hutaki kuelewa? Kwa sababu ukishamweka Mungu sehemu fulani ambayo ni fixed, sehemu ambayo ni maalumu moja, maana yake ni kwamba hataweza tena kuwa kila mahali at the same time. Hawezi kuwa kila mahali kwa wakati huo mmoja. Atapoteza sifa yake ya kuwa kila mahali. Kwa hiyo concept ya kumchukua Mungu kumweka sehemu ndio inakufanya unakuwa tegemezi, inakufanya unahisi kuna kitu hauna, whereas una kila kitu na unachokitafuta unacho mwenyewe. Tutaelewana taratibu. Hakuna Mungu hayuko juu huko. Hakuna Mungu hayupo. Ndio tafsiri yake tunavyomaanisha Mungu hayupo. Mungu ni nini? Tulia hivyo.